Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kepada anak-anak Sanggar Seni Sudamani. Om Swastiastu. Selamat datang di Museum Puri Lukisan pada acara Festival Seni Sanggar Sudamani tahun 2023. Baik para hadirin semuanya, para penonton dan orang tua dari siswa Sanggar Seni Sudamani yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah selalu mensupport anak-anak, dan kami Sanggar Sudamani mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baik para hadirin semuanya, para penonton dan teman-teman kami dari luar Bali maupun dari luar negeri, terima kasih sudah datang. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk memberikan dua patah kata sambutan selamat datang kepada para hadirin dan penonton semuanya. Untuk itu, kepada pimpinan Sanggar, Bapak Idewa Putu Berata akan memberikan sambutan dan ucapan selamat datang kepada para hadirin semuanya. Good evening, everyone. Thank you so much for being here today, and welcome to the Sudamani Festival Day 1. And I hope to see you again tomorrow too for the second day of the festival. We are very excited to be here today after the Goddess of Water postponed our original performance day. And thank you again for joining us for a couple of nights of Balinese art. So today, before we start the show, I would love to invite Bapak Idewa Putu Berata, is the director of Sanggar Seni Sudamani, to give a little speech about the festival today. Thank you. Om Swastiastu. Pertama, selamat malam, good evening. Saat ini saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang festival maupun Sanggar Seni Sudamani. Sanggar Seni Sudamani didirikan tahun 1997 dengan tujuan yaitu untuk melestarikan, menggali serta mempersembahkan. Nah, di sini melestarikan yaitu dengan mempelajari repertoar dari berbagai guru senior. Ada dari Bali Utara, Bapak Imam Kanso, ada tokoh Kabupaten Sarik, Ibu Rake dari Kelihatan, Bapak Wayan Gamre, Tungkak Sabo, Legong Sabonya dari Batuh, Bapak Kantor dari Batuan, dan banyak lagi seperti Ibu Elvini dari Denpasar. Nah, juga melestarikan di sini saya maksudkan juga dengan membuat regenerasi. Tadi sudah kita saksikan bersama, itu semua kelas-kelas tergabung dalam satu wadah. Kita coba gabung mereka dengan mengungkapkan perasaan senang mereka lewat jangir. Nah, sebetulnya ide itu belum lama, kita dapat latihan paling tidak 4 kali bersama. Tapi anak-anak terima kasih, sangat bagus sekali tadi penampilannya, dan itu juga sebagai ucapan kami sebagai tarian selamat datang kepada para penonton semua. Nah, mengenai festival, hal ini festival sudah terjadi, kalau nggak salah hampir sudah 6 kali. Yang pertama, kedua, sampai keempat kita adakan di pondok saya sendiri. Tapi saat ini dan tahun lalu kita adakan di museum ini, dan tentunya terima kasih banyak kepada museum Lukisan Ubud ini. Itu cukup bagus berstafnya, dan itu cukup Squati sebagai owner dari museum ini. Kami dari Sudamani, keluarga besar Sudamani, mengucapkan terima kasih banyak atas segala fasilitas dan bantuannya.
Nah, tujuan dari festival ini sebetulnya yaitu merupakan reuni juga bagi anggota senior yang bisa ikut. Di samping itu juga merupakan kegiatan untuk kami seluruh anggota Sanggar Seni Sudamani, baik tabuh maupun tari, dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya kami bisa laksanakan lebih baik lagi, tentunya atas dukungan dari orang tua serta bapak-bapak, ibu yang hadir pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih lagi kepada bapak-bapak, ibu yang hadir pada malam ini atas supportnya, atas dukungannya yang sangat positif untuk kami keluarga besar Sanggar Seni Sudamani. Saya tutup dengan Om Santi. Sudamani was created on October 1997. Sudamani maintains that the vitality of Balinese art relies on the connection of performance to spiritual and social life, and on the balance between strong roots and brave innovation. The group is in many ways an activist community that responds to the philosophical, practical, and problematic issues that face Balinese artists today. The group invites master artists to Pengosekan to teach rarely performed repertoire, and members of the group also create new work. Sudamani artists are renowned for their inspired contribution to the repertoire of Balinese arts. So over the next couple of days, we have performance from all of our Sudamani community. Our youngest, all the way to our most seasoned, will be playing many older as well as contemporary and classic pieces. Maybe Gus Anom will explain more about the program tonight for us. Thank you. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana sejarah berdirinya Sanggar Seni Sudamani, kemudian bagaimana cara memperjuangkan dan sehingga kami bisa bertahan sampai sekarang, dan harapannya Sanggar Sudamani bisa berkembang dan lebih lama lagi. Baik para hadirin semuanya, untuk materi hari ini, di hari pertama, kami akan membawakan materi yang pertama ada kebiarding yang dibawakan oleh grup remaja. Kemudian penampilan kedua ada tari penyambutan Puja Santi yang dibawakan oleh penabuh dewasa. Kemudian dilanjutkan dengan tari Paksi Jetayu yang dibawakan juga oleh grup dewasa Sanggar Sudamani. Kemudian ada tari kekebiaran Legong Penglem yang dibawakan oleh grup dewasa Sanggar Seni Sudamani. Kemudian kita istirahat 15 menit. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan dengan tari kekebiaran Truno Gandrung yang dibawakan oleh grup remaja. Dilanjutkan dengan tari Wayang Wong dengan iringan gender wayang. Ini merupakan kolaborasi antara penari anak-anak, remaja, dan penabuh dewasa. Kemudian sebagai persembahan penutup pada malam hari ini akan dibawakan sebuah garapan baru berupa kendang masal yang dibawakan oleh grup remaja dari Sanggar Sudamani. Nah, bagaimana sinopsis dan ceritanya? Dewa Ayu Eka Putri akan menjelaskan kepada kita semua. Silakan Dewa Ayu. Tonight we will show you many wonderful and beautiful pieces, and then the first one you already saw
Tari Janger, it's the Janger dance that performed by the children's. And then after this we will watch Kebiarding, Puja Santi, Paksi Jatayu, Pengelap, Kebiar Gandrung, Wayang Wong, and Kendang Jago Gandrung. I don't think I will speak more. I think later I will explain a little bit more. But for now, please enjoy your comfortable space. Don't be afraid to give a round of applause and clapping. And please enjoy the show. Thank you so much.
Terima kasih banyak pada para penabung. Mohon berikan tepuk tangan sekali lagi dari penonton. Terima kasih banyak. Yang baru kita saksikan adalah tabuh kebiarding, adalah salah satu musik instrumental favorit kami, di mana karya ini diciptakan oleh Bapak Iwayan Regog, kemudian direkonstruksi dan dibangun kembali oleh Bapak Iwayan Brata dari Isi dan Pasar. So what we just heard earlier was the piece called Kebiarding. It was fairly famous instrumental repertoire that created by late Iwayan Regog. And I think we move on to our second piece in this performance tonight. We will perform Puja Santi dance. So Puja Santi is represent of to bring like a peace and happiness to everyone. So Puja Santi means a good prayer to invite and bring happiness and joyful to everyone. This dance was created by late Bapak Inyoman Cerita and composed by Bapak Idewa Putubrata. Selanjutnya kita akan menyaksikan tari Puja Santi. Tari Puja Santi ini merupakan tarian yang menyimbolkan doa-doa baik dan suci untuk mengundang rasa kebaikan dan rasa kedamaian. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan kepada para penabuh dan kepada para penonton, saya mohon tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih.
Terima kasih banyak kepada para penari dan para penabuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan pementasan tari Paksi Jatayu. Paksi Jatayu menceritakan tentang kisah sekawanan burung yang kehilangan habitat dan rumahnya. Kawanan burung ini begitu putus asa ketika rumah-rumahnya beralih fungsi menjadi pemukiman manusia atau orang-orang. Jadi banyak sekali hutan-hutan yang ditebang, kemudian lingkungan-lingkungan yang berubah karena semakin banyaknya juga populasi manusia yang menyebabkan landscape dari tanah-tanah di Bali terutama banyak berubah. Tetapi kemudian pemimpin dari burung yang bernama Jatayu memberikan semangat kepada kawanannya
bahwa masih selalu ada harapan. Dan Paksi Jatayu ini adalah simbol dari bahwa harapan itu akan selalu ada apabila kita manusia mulai lebih memperhatikan lingkungan kita. So Paksi Jatayu is telling stories about the colony of birds that have lost their home because of deforestation. These birds was like really desperate of finding their home. They're really sad until the leader of the birds, we call it Jatayu, told them, "Oh, we gotta find a new home. We gotta keep a hope in our heart." But also at the same time, this is also like a message from us. This is one of our newest creation of dance too, to protest that if we don't pay attention to our ecological system now, especially in Bali, then we will lose like so many birds population. So this dance was created, composed by Dewa Putu Brata and created by Dewa Ayu Dewi Larasanti. So please enjoy the piece and please give a big applause. Thank you.
Wow, it was such a powerful piece. Maybe can you give me more applause for the dancer and the musician? So next one we will show you another very powerful piece. We call it Kebiar Pengelep. So Kebiar Pengelep is one of the really old Kebiaran dance from North Bali that was like created I think on the 1950s and then reconstructed again by Bapak Imade Kranjang.
and hold and teach in Sudamani since I think it was 2011. So this dance Pangalab is a telling story about a woman emancipation in the early 1950s. Selanjutnya kita akan menyaksikan tari Pangalab yang berasal dari Buleleng. Tarian ini diciptakan sekitar tahun 1950-an dan diajarkan kembali atau direkonstruksi kembali oleh Bapak Imade Kranja di Sanggar Seni Sudamani. And after the Pangalab, we will have an intermission, a 10-minute intermission. We also have a snack and drinks behind, like over there, like the next room right there. So you can grab a snack or some drink. And then after that, we will show our like second part of the performance today. Setelah tari Pangalab, kami akan mengadakan intermission atau istirahat selama kurang lebih 10 menit. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu boleh membeli, ada kudapan kecil dan juga air minum di belakang panggung kami persilahkan ke sana. Kemudian bisa kembali lagi untuk menyaksikan bagian kedua dari pementasan pada malam hari ini. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada penari dan penabuh. Please enjoy tari Pangalab. Thank you.
Gandrung adalah tari beban cehan yang mencerminkan antara kekuatan feminin dan maskulin yang ada pada diri setiap manusia. Namun secara spesifik, Truno Gandrung mencerminkan kisah seorang pemuda yang sedang jatuh cinta. So today, right now, we will watch our piece we call Truno Gandrung. Truno Gandrung is an androgynous dance that is one of our favorite to play. It tells a story of feminine masculinity that we all find in ourselves, but specifically a young man finding transition into adulthood. This dance will dance night by Dewa Ayu Dewi Larasandi. Please enjoy. And then we will continue to our next program too. So after Truno Gandrung, we will also watch Wayang Wong. Wayang Wong is an art form that transcends medium in Balinese art. Wayang is theater traditionally performed with shadow puppets, but in this style, the characters of puppets are performed by human. It is an idiom that is iconically Balinese and takes stories from local narrative as well as Hindu epics. Jadi setelah tari Truno Gandrung, kita juga akan menyaksikan tarian Wayang Wong. And this Wayang piece that we will watch tonight, we will telling a story about the king of monkeys, Sugriwa and Hanuman. Dan tarian Wayang Wong ini akan menceritakan kisah peperangan antara Raja Sugriwa dan Hanuman. Baik, kepada para hadirin, selamat menyaksikan Truno Gandrung. Terima kasih.
next will be Wayang Wong. Acara selanjutnya adalah tari Wayang Wong. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan beberapa informasi, yaitu Sudamani is a non-profit organization that has more than 200 students that learn Balinese dance and music or gamelan. So Sudamani Festival tonight is one way for us to get to fund our non-profit organizations. So your support and contribution tonight, and I hope you can also come tomorrow because we will show a totally different program and probably more exciting from the program tonight. And then from this contribution and your support will help us to maintain our non-profit arts program in Sanak Sri Sudamani. So I just want to make sure later you can like book your ticket, or maybe you already have ticket, but if you need more information, you can approach one of our members on the entrance, or you can also check our website at sudamani.org. So please enjoy the performance Wayang Wong. Thank you.
Menang ya. Oh. Waktu kana kalau aku ketek-keteking. Oh, set sedai. Enak duduri lompat siratuan. Baru udah karang alam ko dira. Enak kita apa sini dasung. Now we will show you our last piece for tonight. Will be the title will be Kendang Jagol Ganjur. So kendang in gamelan are hand drums that take the role of leading the ensemble. In this piece, everyone plays kendang and the burden is equal. The boys will play a new piece made just for kendang that is true to the main style of playing drum. This piece created by Idewo Gede Wijaya, and this is one of our new piece this year. Jadi sekarang kita akan menyaksikan persembahan terakhir dengan judul Jagol Ganjur. So while the musician is preparing for the drum, I want to mention again, thank you so much for all of you that are coming tonight, this evening, and I really hope you can also come for tomorrow for a different program. And again, we very appreciate your contribution and participation to coming to this festival. And then if you would like to make any donation, you can check out our website at sudamani.org, or you can also approach our member on the entrance, at the ticketing entrance, or you can also approach any member of us for the musician. Please enjoy Jagol Ganjur.
Jantung Ganjur. It's so beautiful. Just to make your end of the night more special. So this piece was actually created and premiere tonight. This is the first time actually perform to the audience. And the composer Dewa Gede Wijaya is one of our youngest composer and also teacher in Sanggar Seni Sudamani. And then, yeah, I'm very proud. He's actually like my younger brother. I would like to invite all the musician and dancer come on stage. If you want to take some photos, you're welcome to. And again, if you need some information, if you're curious about Sudamani, you can approach me, or you can also check out our website at sudamani.org.